Let us pray. O mātou lono tutu ilu mō lau o fio ele nei tai au māta mō fie. Mātou toptino atu o peteli i nei. O le fio anga o lau o fio. Fio mai anga anga pa iae. E mātou longona lo iai le menei. Ina ia i ua ele nei tapo inga ele vei inga sautua lasi o lo suafa. We're gathered here today worshiping your name. We ask that you give us the truth so that we may come to you in fullness of our spirits. In Jesus' name we pray. Amen. La tatou amata nei sauninga e le pese te ina i tatou e le pese e le alofa o Yesu mai alea ona wala alo tule le tina ia Penelope Fili Laloulu mo le faunga i le tofiti akono pese fitus fruto. Leano
Se abatu upu o le sauninga whapungo te akono. Nei o na tātou masani ai. Ia ia te otou le file mō a te otoa ma le lofa muti o te vale o lo tātou li i o Yesu Kiriso. Le ao e kalesia i le langi ma le loroi uma. Le au soe e matalasi me alofa e tasi lava le nganga ia. E matalasi faiva e tasi lava le li ia. E matalasi foi mea mamana e tasi lava le atua. O lena te metuanga lue i mea uma i tangata uma lava. O lo ese a tātou mea lofa e tuwhaina mai le lofa tu noa. Po le perfeta i a whatatawina ma le tofi o le whatutua. Po le ti akono i a whaia le whaiva o le ti akono. Po le ao atu, po le ao i a ao atu ia. Po le apopoa i a apopoa i o ia. O le foa i mea i a whaia ma le matamau. O le pule i a whaia ma le fili ngā. O le whai mea lofa i a whaia ma le loto fia fia. O le nei o te ai o iatu i ate o tau. I o tau sāwa vali i a tusa ma le vala au o vala au inai o tau. Ma le loto mau lalo lava ma le anga malu. Ma le ono sai. I o tau whapalepale le tasi ma le lofa. I tau mawhaie o tau na ta hauwhi o loto ngā te stasi la le nganga. I le noatanga o le file mō. E tele i tu tino i tutonu le tino o Keriso lana i kalesia lea. Wa i fwoi mea lofa ese e tele. E le tutusa ngā ruenga tangata uma. Ai pitai u whatupuina ma u ati na e le tino o no mea lofa ma ngā ruenga ese. Le ngā ruenga le nei ti akono. Mo mua, whaali atu leo langa Kerisiano, o le ami o tua ma le tu mau whamaoni. Lua, le whaio lana vaenga i whamau popoina o tāpua inga whaitele. Lo fola ai le whatuatua o lana e kalesia. Tolu o le awai whanutanga o le mafutanga o lo whafuina ai le usiustai o le kalesia i le li. Wha awai ngā ruenga le kalesia. O le au nātu le i le lao ai le li i ma le tausinga o le lafu mamoe i tutonu o le kalesia. Lima a vea o ia ma taitai ma whaatonu i le ngā ruenga whaatino o le kalesia. Ilman ngā ruenga muli al ti akono. Ia whai o ia masui o le kalesia i le nuku. I le ngā ruenga lautele a tangata o Yesu. Mele tauna ofisile atua i ate oe Penelope Fili Laloulu. Pe te tautino atu ea o Yesu o lo wali i man whaaola. Po e tali tonu ea wa wala awina oe le atua e ala ilana e kalesia i le tofiti akono. Pe te fola atu e nei ono le atua o lo fisoasoani. La whaia le nei ngā ruenga mal mai le ngā mal whamaoni e te tawai. Ia tali mai o tali tonu ma o fola atu. O tali tonu ma o fola atu. Mele le whai ngā ruenga le atua. Lo i le malu nei. Me la tolo awa i mai le nei sauninga i matamatangi e fia. O mai a se o tātou whaawina o tātou uso nei le tofiti akono. Pedi tō tuli. Alavan malosi o ofso swani su mai. Si whae e o tātou lima i rungole tina nei. Mano se eu.
tātou au fia. Si mai tō au tātou te ave whaitasi. La tātou wifo ma te talo i le tua. Le tua sili e se ero mātou tamā whale lani. Le na tuina mailo wanga le lei le whatua o ia. I lo lavalo o Yesu Keriso o a veai o ia ma whaola o tangata. Ma le ao le kalesia. Mana waifo lo wanganga pa ia i lungo o lau o auna nei. Le ua mātou tō fie le whaivor ngā luenga le ti apono. Ie whamao niala na mori mau ilo na o langa. Ni whasinsili e ia mea uma, o mata upu tau le tua. Ia roto whoa ia lofa i lato, o lato ngā lue whatasi mai ia. Ia whoa ia te ia le lofa tu noa na te tau ave e mana o utangata i o luma i lana tau sana. Ma ia nufu sauni pe e whamawhana whana, ma te itai ma whisoasoani. A waila o auna nei a lato whonutanga. Ia tuina ia te ia le poto ma le whamasino tonu. E i whamasino ma Faiai whai unga. Te pei o se o maua le mawhawhau o Keriso. A ngalue o ia i lau hao ai. Ia whamamama saunia o rona loto mo le sauninga pa ia. Ia tu mau ia i a Keriso. Le ia le whapaiwai ai le ngā ruenga le lei. Ia whaalia pea o le whaonga le lei mo lau lafu mahoe. Hoa ia tu ia te ia. Le oli le vi inga ma le ngā ruenga. Le isa idi e peo ia le manuia o lau e kalesia ma le vi inga o lau suafa. Le loto e tasi ma le mawhawhau e tasi. E ala ia Yesu Keriso o mātori. Amen. I le suafa o le lio Yesu Keriso, o tusai ma le unga le nei o lotu. Mātou talia ai, Penelope Fili Laloulu. Ia tofi ti apono. O le whailonga le nei o tutu inatu le 5 tau matau o mafutanga. Ave lo wola i au ma. Ave lo wola iaua Le ali e iau fea Ave o waso wa toto E vi ai o lau afi Olo ua lo faua nauna E au na tuia te o Ia e talia O a atua Ia fai mo o E whaamama Ave lo loto e whai mo Ia na o e pule ai
Let us pray. Lo mātou tamae o le langi. O le tamae tungu i le lofa ma le lofa muti ma le lava o fio. Mātou wa aia tu fo i le oso mai o le la. Vela sia ai le timu na timu i ai mātou i le po an po. Mātou langona ai le filiuli wai o le tau. Atu maupela o fio. Mātou langona le mawhanawhana o le la ina watua na i le malulu o le timu. O mātou mai fo mo mātou langona whaltangata. Pa i atu le pa ia, man mawalunga, man mamaru o la o fio. O na mātou langona i lele iai o la o fio i nei. E ngalo iai mātou le tele o teimi o no le pisi. Tele fe au matiute. Tele fo ia tua ese. O mātou wa vanga iai le teimi ma le teimi. Au te mi uma lava mātou te oane i le file mua o lawa fio, mātou te langona lava. Le nei upu moni. E te li whaia le lorangi o ne e tu la fwa i lea i le tangata. Ane e whaia le lorangi o ne e mafutaina lea i lo mata i saupa ia. Le nei fo i tae ao sa lilo i manatu. A sa whatonu tonu ina e lo mata i saupa ia. Mai loe la o fio. Mato tu inatu ia le tina o peni, le tofiti akona. O mato manatua ai fo ia mato fo i tau tinonga i lumo la o fio. I tau sanga o mawai. Ia o se lui fo i mo i lato o lo faolioli le nei tofi. O le nati na do e te itai o lo mato fatua tuanga. Lua afe tau sanga taruai. No tupu maola le fatutua o tangata. O sa ili i lato i ni taitai o le kalesia. Mato whauina o ia le tofiti akono i le neitai hao. O le pumoni lava ua loa o na tapena e lo nganga pa ia le nei aso e mato te le ilo. Mele o leo mai o mato i lo fale tāpua i e pese i e masani ai. Lo pumoni lava fato atupua se mea whapea i le lalolangi. Mato mantuai upua o fionga i te whaia pea mea fō.
E whaali fōu mai pēr la o fio i ai mātou ma mātou tangata tāpuai. O le melea o mātou fia i le nei tai ao. O le mātou tatalo ia papa veloa nei langona. Ia maua fo iawa noa mātou te whaasoa atua i le nei manuia ma le file mu o tu fia i o mātou tangata ma mauli te to dasi. O no le whaali fō mai o lo wanganga pa ia i ai mātou. We thank you, Father, for this opportunity to gather from the busyness of the weekly proceedings. We have this ritual that we gather for an hour and 15 minutes every Sunday to reflect on the week that has passed, to gird our loins and present ourselves as a living sacrifice for the week ahead. It is our prayer that we don't come to these hallowed grounds as if it's our usual and customary routine, but we come to these hallowed grounds and know yourself and know your being as if we're meeting you for the very first time. We ask that you continue to multiply your grace within us, and that when we read your scriptures, meditate on your word, and be present to the Spirit that is in us, that we are empowered. We are given this peace that passes all understanding, so that when we leave here this morning, we leave with joy, knowing that we have fellowshiped with you and we have survived. Whawhitai lele ie, ono soifua o foi natu, o ona matamā o le whatutua ma le kalesia. A mātou whaolongo i upo a lātou tatalo na tusi. O le sauninga o le whapaiaina o ti akono, e pe ona mātou mori mawina. Ona mātou iai leo le nei mautinoa. Pe ona iai lau fio i le whatoanga i e tena i le amatanga. Na whapenana iai lau fio i misionale na batua le tala le lei o mātou lau ele ele. O lo iai fu i le nganga pa ia o lau fio. Me o lo poto ai se to lua po sto tolu I lo ingoa. E pe ona mātou whaia I le nei tai au. Mātou tuinatu I lu mo lau fio. Ainga umo lo mātou I kalesia mo lo mātou ainga. I le nei tai au. I so se mea o te ape masala lau waile tangata I ana whiau mga luenga. Ia tuli lo ina e lo manuia ma lo file mu. Whaftai ona upo o fionga pa ia. O le a mātou whaitawina. Mātou maua ai le tāua o le upu moni. Le tāua o le lilifo le mātou whatola whala inga I me moni. Le mātou tatalo lele I e whapenaona e whaia le mātou o lotu nei. A mata I o mātou tangata ngā lulue te totasi. I ma whasolo atua I o mātou ainga mau ainga. A le lava se upu I o mātou mutu whaauta ua lone e si la fia ma mai o mātou mana tunatunga. O lo mātou tatalo lele I eise au ngā. O lo mātou poto I le nei tai au. Le upu foi la mātou whaalongo I ai mai loa nganga pa ia. Ia langa ai manatu fōu. Ia mawai lo mātou doa. Whaaupenga ina ai o mātou tangata ngā lulue te tōtasi. Mātou te o atua I le lalolangi I le newa yaso. Ma tala I le tala le leia la o fio. Le tala I lo walofa la vea I le tangata. E ui lava I na mātou vai ma pā u. O mātou tatalo E ele manuia o la o fio. I o mātou o tunu. Filfilinga whainga pālok ta Amerika Samoa le yaso o mawai. E tangata le o fia. Ai mo mātou ai e tangata whatuatua kerisiano. Mātou te talia ma talitonu. O lofina ngalo le nā mo le atunu. Lo mātou tatalo o mai te tai o lau e kalesia e meisa lo mātou whatuatuanga le toa. Ma le mautinoa. Mātou te atua I le lalolangi ma avea I mātou.
Ma wala tafe mai ai le file mo manuia I o mātou ainga ma le tunu. If we have but one request this morning, it is this, Lord, that as we listen to scriptures, as we reflect on your word, that we become those forces in the world that has this proclivity towards the truth. That we hunger for truth. That we seek out the truth that is you from the very beginning, and we receive it. We ask that you continue to bless our family, church family, and that you continue to bless this congregation and the work that it's about. Ia o le nala mātou tatalo whaitele leli ie. A tele meo lo mamafa I o mātou loto. Atu ngalo ai o mātou manatu te tōtasi. Le lafo I vai aso o mawai atu sa tele foi whaoso so ngā le fili. Na mātou to I lalo ai. O mātou tatalo leli ie. Tu inatu I lumo lao fio mātou vai vainga. E wha malosi mai e lao fio. Stemi mātou wha molongo I upo au fionga. I peo se fatu e pa ule ele le leila mātou wha longo mo mātou tangata te tūtasi. Ia tupu maola, ma fua mai ni fua se tele. Nala mātou tatalo ma leo lenga e latu suafo Yesu Kiriso. Lo mātou wali ma lo mātou whaola. Amen. Great is thy faithfulness. Oh God, my Father.
and horses of gold. Join with all nature in manifold witness to thy great faithfulness, mercy, and love. Great is thy faithfulness, great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, thy hand hath provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Triumphal sin and peace that endureth, not only a blessed cheer and to God, strength for today and bright hope for tomorrow. Blessings on mine with 10,000 beside. Great is thy faithfulness, great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, thy hand hath provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Great is thy faithfulness, great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, thy hand hath provided. Great is thy faithfulness, great is thy faithfulness, great is thy faithfulness, Lord, unto me. Whiunga le tua la tātou whaituina. Our reading this morning is taken from the Gospel of John, chapter 18. We'll be reading responsibly in Samoan verses 33 to 37. Evangelia Ioane mta opus furuvalu. La tātou whetau whala whawhai pe ona masani ail whau pa tōls futolu. Si whau pa mail whau pa tōls fufitu. O te whaitawina mai le lominga. Le o te ua le whengainga whau le ngana Samoa ma le ngana Britania. O te fōi Pilato i le maota ma wala au i a Yesu ma whai atu. O oe e o le tupu o tangata i o teia. O tari atu Yesu i a teia. E se upu mai a te oe le upu. Pena tawa a o isi a te oe. O tari mai Pilato. O au ea se i o teia. O lo nuu lava mo si taulanga sili wa tuina mai ai oe i lato i atea. Pe se ale mea na e whaia.
Whai atu Pilato ia te ia. O oe ea la o le tupu. O tali atu Iesu, o lea lava o e whai mai ai. O a o le tupu. Le mea le nei na o whanau mai ai. Mea fo ilea na o sawai le lalolangi. Ina ia o moli mau i le upumoni. O i lato umalo i le upumoni. E whaalongo mai i lato i lo leo. Whai mai lato ia te ia. O le ale upumoni. O whai mai le upu. O le tue anu le o e whafo ia i utaia. O whai atu fo ia te lato. O te rei loa se mea salai o ia. Ia whai taumana whau pa dos fuiva. Ala o tō lea. I o tō talai nā te atu o tō se tasi tamata i Pasika. O le nei, e tō te mana na o e na i o tō talai nā te atu o tō le tuku tamata i Tēra. Ia mara whau pa mori. O na te ala na hane o la tō manawa. O whape atu. A o la rene nā. A wārapa. O wārapa ne whai wārapa. E whakungia te maile tu ala tātou whaitau ma whanonga longo i kua nā whiunga pa ia. Tuma watu pe a te ielo na lava vi inga. Nei maso umai o i le whawabau, whawabau. E iai le winga whaawai o le nei soi fuanga e peo na tātou wola ai. Lupumoni. So se whalapu putonga lava e iai alo na winga lea e lifa i lupumoni. Le fufato au matu fo i tō whinga blestene. E se alanga na whaila na upu o campaign o tangata i e whaila na kapineta. Ia le la ua wha mao ni ina. O whaamao ni ina e ala i le whiwhidia o tangata ila na kapineta. A tātou mawha o whauwho i e kalesia ma au lotu, tapo inga ma whatutuanga. E le fia muli i tātou i o staulanga sili na ana whaiore furfuranga, whaiore tūlafono. Ai o ofo ia i lātou e le whaamao ni ina i la lātou muli ai. E whapenafo pisinisi. O le mafuanga a leo na ngau le pisinisi ona ele o whaamao ni ina le tausia o loa. Tele tupe whaalu. Ala titi tupe taofi. Ala fo ina ngau pisinisi ona sa iaino lato whaamoe le amatanga. Ia panga lea ua se ese maile whaamoe momo. So all that to say that there is a fundamental tendency in everything that is happening around us. There is this proclivity towards that which is true. From the very beginning when God created, God said, "Let there be light." And there's something truthful about what God said in the beginning, because light came into being. Think about relationships. If you have a relationship with a significant other, can you imagine a relationship that is not based on truth? That you're constantly watching your back because he often lies to you. So there's this deep fundamental proclivity towards that which is true that undergirds all of relationships. There is this tendency to be about the truth. I mean, can you imagine? Well, we don't know when we're gonna start church every morning, but maybe around 10-ish, 10:30. No, if we say we're going to start at 10, let's start at 10.
So there's something that's basic and fundamental about willing the truth, wanting the truth, having this proclivity towards the truth. If we were to break down the truth, you will come to this idea that the basic fundamental building blocks of truth are facts. Facts build the truth. But if you're in it forensically and for a period of time, you will discover this, that facts are not truths. Why is that? Because there's too many facts. There's too many facts. It's hard for you to extract the truth if you're too busy with the facts. So manatu mo mua o te fia manao e watu le tātou wa fia le ni tai au. E wi lava ina li lifa le tangata e nau i le mea moni. Ai le o mea umai moni. O ni whase ina tātou. E le o mea umai moni. A tātou wa aia i aile ngā ngana Samoa. E le se meta o se moni au noa ma se qualifier. O le upu moni. O le tala moni. E pe o le mele na e le mawhaia o na tū noa le moni na o ia lava. Fatu a monia ina ua grounded i se mea e tupu. So that's the other thing that you will notice about your language. Truth does not stand by itself. Truth is grounded to mea moni, upu moni, tala moni. Moni by itself does not make sense. So ele o mea umai moni. Mena tawana tātou I loa. So facts are not truths because there's too many facts. And if you purport to be about truth, you've got to anchor it on something for it to be meaningful and life-giving. So, it's like saying that I had eggs and bacon for breakfast last Thursday. That may be the facts. But it's like, who cares? That's not the truth. The truth is whatever you had for breakfast last Thursday has sustained you over the months, the days, the years. And that is more truthful than the facts that you had bacon and eggs last Thursday. Tau maua mele mele tau tostosi atu. Umalta alonga au mai na sfalele matu ane o na familiar ti akono ia. Na mata mata ile Gladiator 2. Ia no mata mata Gladiator 1 up to mata mata ile Gladiator 2. Ai na faisala date night ma. Tua ala winga o fom talena ile melena. In now tato ile upu moni. Even though if it don't eat your facts. So who cares about the facts? Who cares that it's a mythical story? But it undergirds this yearning of the human person for truth. Thanksgiving led to Talamayele Moana too. There's something about this story that invites us, in spite of the facts not squaring up, right? I mean, I don't know, we had chickens when I was growing up. I don't remember having them speak to me. And pigs, I mean, the facts are a little fuzzy, but the truth, now that's something. So pe ole manatu mo mole na nei fasa se ina I tatou I facts. Ai ngalo ai a tātou le upu moni. Ia,
Talan tātou whaita wina. O Pontio Pilato te tai o le malo Roma. O i ora sui wa aia o Kaisala en pelo o Loma. Fa mei wo i le siason a watu leo le tangata lea e o staulanga sini. Fa mai whamol mole a Pilato. O tama lea le whatupu ve vesi. Ua fisilingia e ia mea nao mai ai mātou. Le whatutuanga o tangata i utaia male au mai o mātou e lo mātou atua i le nuu o folofolaina. Leo a matana fisilingia e le tope lea mai Nasareta. Leo o whamaila na tala e le peti e ia le malu na whai e ia tau sanga e tele. E toi whatu i le aso tonu. Toru aso e toi whatu ai. Wo mai lao staulanga ma mai facts nei ia Pilato. Ia ona mawai rola i o le nati lea na. Tato whaita wina. Whamai Pilato. O oe ea o se tupu. A whai atu ia Yesu o lau tala le nā whai mai. E pe e iei le winga o mea ia o le facts e whemārua i ma le upumoni. E leo le upumoni le nā. Whamai Pilato leo o mai tangata e molia oe wa e soli tū la fono. Whamai o oe tupu o oe e ore tupu o tangata i utaia. Whamai le li ia o le mena le e nei. A le tupu o lo malo e le mai le lalolangi. Se le malo o wha le langi. Ana whapea o se tupu o le lalolangi se manu o mai o fita. Wha le lalolangi e la vea ia. Ave ese au nei o wane i o le nei mala whainga tā. Ia au lo malo e le se malo o le lalolangi. Le malo e tino i matangi. O le malo e whau i le upumoni a le whau ini mea e le moni. Peo le mena nana tosi e le i le aso le nā. Nei lo le lava Pilato a le leilo na whai o le melea. E o ina vevesi e ma pa o le malo Roma. E na o maua e ia le nei upumoni po le a lava le me whai e ia i le li. E tu mau pea ma tu pea le malo le tua. Pe fasioti e ia le li pe fasao ia te ia. Pe sasa e ia e fasioti parapa o le malo ai o le tua e tu maoti. O le me moni. O le me whapavau. O le malo e tino i matangi. Io le mele nā tātou te fia ai se a wa o le malo leo o tau sitisene e tātou e le se malo o whaletino. E le se malo a e se lolo na ulu o na le toi ola lea. Le o le malo e whapavau lava. Ia manatu muli. Ai loe tātou le upumoni lea. O na tusa o loto lea i tātou le upumoni. So we have a proclivity towards the truth, but how do we know that the truth is with us? And the answer is because it'll set you free. If you have this proclivity towards the truth, if you're not settled by the facts because there's too many, the truth will set you free. Free from what? Free from everything that constrains you. And you should practice with your physicality and your being, but know very well that this is a spiritual enslavement. And to the extent that you still believe in evil people and that which is bad, then you are enslaved by not knowing the truth. Whamainele ia Israelu I le aso le nā e loa fo e o tō le upumoni e tu sa loto fo e o tō le mea moni. A whamaitangata Israelu, ma tō whanau o Aperamo. Ma tō le tunu tofi. O ma tō na whengainga ma le tua. Ma tō te le polonga lau. Ni a whale li.
a o tō anga sala pea, a o tō mamao pea ma le atua ma lo fina ngalo. O lea lava ua avea ai o tō mapolonga o le anga sala. Mai le li o a o le upumoni, o a o le ola, a tātou I loa le li, o na sa o loto ai leo I tātou. So how do you find the truth? You seek, you ask, you knock, and don't settle for the facts, but insist on knowing the truth, and the truth will set you free. Umafo faune ya te akono Penny. Nei te mina le fifiele te akono Penelope ya. O te ilava ua wala watu, whai pe mwhaiona matala noa. Ia no ratu la ia, whai mairona le malia I atea, mai pukofe le cafe, Lakewood. Whamatala mai le te akono lona le fifia. Ia no wharongo te toa a. Mata upolo atu ngalu e Penelope. What we lolo se say. Ono whaftai le te akono, whaftai toa. Whaftai mauro na manatu. Whaftai manatu I le tua. Ia ono whato esele I a Penny. Mala utaru sanga I wha mangalo mai, o vai vainga. The fact was we ordained her as deacon this morning. Those are the facts. But the truth has always been this proclivity towards wanting to serve God better, serve God more. And I think we should gravitate towards that. Let's not get tangled up by the details, by the facts, but let's focus on the truth. Ia, ma ta opo muli o taulanga. O le sa muli le nei le kalena kerisiano. Le sa le nei na tofaina le tatu te fono ma le laulau e whamautu e tatu taulanga mo le tua ma lana ngā ruenga le ni tausanga. O tatu taulanga po peleti na ofo I le vai tau le seta. Ia le nei u whatinoina ma o ina le nei o sa muli o le tausanga. I kalena wha kerisiano. For those who don't know, we started this process of taulanga in March during Easter, when we saw how God gave His Son to redeem the world. So this community here got together and we pledged our taulanga. And throughout the months, you are invited to bring that taulanga, and today is the last day to do that. So I would like to ask our newly ordained deacon, Penelope Laloulu. Ya mai le tātou sene ma le tātou taulanga I luma. Sene le saoina le taiao, ya me se foi le taulanga, na peleti e tangata o le kalesia, ni tausanga, la mawai atu. A mai I luma se o tātou whapayaina. Whamau whailongaina e fo ilo wofo ina atu. O oe lava. E whai mataulanga ola mo le tua. E ara I ngā ruenga rane kalesia. Ia. Laulau tutu I tātou la tātou te lia taulanga. Whapaia mo le tua. Ia. La tātou te talo mo le taulanga. O mātou wofo ina atu le nei sene, e me se fo ia mātou taulanga na peleti mo la o fio, e ale le ngā ruenga le nei e kalesia. O le mātou te talo ta mā se e ta lia mai. E le ngata I taulanga tupe, au taulanga tangata, o mātou teimi, o mātou tāleni, o mātou tu ina atu I mo la o fio le nei tai au. Se ia manai lo fina ngalo lofa. Whapaieina, whaongaina, whalauteleina I lo fina ngalo I le menei. Le mātou te talo se e tō se inati mo I latou
o foa'i lau ngā ruenga i le nei o wala. Nā la mātou tatalo e lātou suafo Yesu Keriso le li'i mal whaola. Amen. So, thank you. Welcome. I just want to say one thing for our young people. Taulanga in our tradition has come to mean money. But from the very beginning, it wasn't money. It was that which you sacrifice. Now, if money is important to you, then yes, go ahead and sacrifice that. But there are other things that are important to you, like time, relationships. So the invitation is for us to sacrifice that, right? It's not just money. Le valale atato kalisi Samoa, o le taulanga ia le se, ele na tupe. A se whainonga o lo wofo ina atu o lo soifua mo lo wola. Mo ngā ruenga le tua. So ele se me ngata maelo fifie ngā ruenga le ne aso o whai ui utato utapo inga mla sauninga. E ngata vai atu sururtino lo mafuta mai nisho o whi ngā ruenga lo utato nutinea fatasi. Ia e lo manato lo mafuta mai nisho lo whi ngā ruenga. Lo mafofo mai fo i ngā ruenga le kalesia Yesu Keriso e ale ne rotu. So la tatalo i tofu maua o mai tātou whamanuianga. Mai le lofa tu nora tātou o le ao le ne e kalesia. Ia i manuia tele i te miu tūra tātou mafutanga. Ala tātou whai ule nei sauninga i le pese o saunia le awhi pese. O le atua whai taulanga. Watatala,
se mea uasili, e whai mātau langai leali. Sau langa alofa, e momoli mono e rola. Whaatamali I lau sau langa molo, lava whaunga tala. Whaasao, whaalalele, ilo te umalo. O Yesu la maia olo tato, ala imano. Uamalie o, uamalie malo. Ala kulele ua whaamalo, ma whaasao, whaalalele, ilo te umalo. O Yesu na paia olo tato, ala imalo. Uamalie o, uamalie malo. Ola kulele au, whaamalo, What's that to 5 tight at over busy? To serve for the sound you lay over in all the tour. If I've tight for tattoo Calicia. Looking all tattoo potluck by my el sounding. Love I winner tattoo tapo in a little. Let us pray. We have come to the end of our worship, and we thank you for the insights that we have gleaned from your grace. We thank you for this notion of sacrifice, and that you yourself sacrificed your Son for us. As we go out into the world, it is our prayer that you give us the boldness, give us the courage to sacrifice everything that we have, because everything that we have is from you. We ask that you continue to maintain us and keep us until we meet again. Mato wo ile si uyo nei tapo inga. Mato langona fo ile nyangi mali o lo wanga pa ia yo mato tangata ngalu. O mawol mato malos. O mato talo ia papa veloa. Ile neva yaso la fenga yai mato. Ata apem sala lawi mato. Ya tumo mai o mato lunga le lofa tuno tele o Yesu Kiriso lo mato li faola. Le lofa muti vale o le tu le tama. Men mafutanga le motusia malo wanga pa ia lunga le ya mato malau fanau le la langia o ao. Nei se yo il fa vau na ba. Amen. Yesu.